Bisnupur District Bangkhonai Mai Kumbi Assembly Constituency Tuang Saiton Gram Panchayat Ward Number 6 Watha Lambi Sanjipur Khau Asai Lautuan Khong Ru Khat Jang Khau Kuki Militants Ri Dampi Reserve Forest Deng Khori Tamai Kap Kai Khori Watha Lambi Khau Lautan Ba Mai Intu Mai Kating Kum Chui Na Chuku Mai Ta Tamai Kap Tau Khori Thai Kan Mai Tai Sapam Sophia Kawe Kakaipu Sapam Dayananda Kawe Tu Na Sae Sapam Sophia hai Watha Lambi mai Sapam Anan kai lau tatbam to ngei tu na sai mitwang kabam khotai Watha Lambi Primary School khoba mai C16 BSF le Kuki Militants le tamai kapna khane Kumbi SC tuang MLA Sanasam Premchandra Akani Bisnupur District tuang Additional SP Amarjit le kabam khotai gwangna jausin kan the Aigi ichai mauje hatpa mi hatpa do puthokri babau ai mauje ngasi yumda su puchiloi aduga postmodern tawda pubasu yaroi adu ngasi nahangai matamda ngakpi daga ngasi ngakpi driba lau suba chatpa ichai maujingje laita laira ngaktani aduga hojik ngak chu ngakpi dana moina lau thok pasale labukta mi Laiba mi do lokok pasat changma matamda moina changa kanoina nongmai tamakpa manaw nupa jina lokok pachangge na haiba kanda moina nongmai tamaga ta thorokpa ichana pa do hojik kappaga mathamoi chokna lairi aduna sarkarna miyeng changbi ro haiba je kaya rak hai grabani mi hatpa do hojik muk puthokpi ro aduga ai imau je laugani mi kanoda postmodern pu tawbasu pu bi yaroi asi haijarage lâu bay bật chặt nè vậy bay bật chặt tầm tầm chỉ là cung tại mình sẽ nó kèm hai thì nó ta làm mặc khai cái đó là ta làm với ta với tại mình sẽ nè vậy mà đây học vấn rất phù saเลยsa phù tại mình ấy cái này mà phong giờ học vấn rất thà với cái mặc coi nhá giảm nắp mà phong được cái cặp thật đấy 징턱도 요인이 다져 버려. 징콩도 요인이 다져 버려. 징콩 뭐야 아이디 징콩 징가다 그래서 giảm 가지 그래 저는 미터 겸 그 상황이네. 아빠는 레이두가 징가디 미터 짬 파로 오케이. 아주다 거의 너네 로우 수버 셋퍼세. 아 거의 세큐리티 퍼스널 시 가만히 둬. ngakta bisu gibi subuja moi mamangda ason maningda mapam da moi kano bakal beninga moi so ngakta bisu suyeba aduga kano tara matung sida moi amu pilak ni ngasi dilakte kasi moi lak kamanhi 둬. adugi matung pung muki chang hela matung sida moi kasper ama thore son maningom da adu thor matung da moi 하이젠나가 전 lâu tăng làm năng phong đó bay phong chỉ là mỗi chẳng là cái adu cái missing đó mỗi cái lạc thôi lạc thôi từ mỗi adu lạc thôi có tại mình đó số một cặp thở vậy mỗi chuyện đó ủ vậy adu apa itu kan dana pura karena tahu luar macam tu aku pun lagi mana apa mas jengkal macam tu apa je aku lagi jengkal mas ini hari gua jengkal tu mas ini sih bukan pura kan tahu lau su pergi je mai kayak tu je hai pang tu aku mengkati pada ngapi kan subang je lah aku mai kayak sungai opisa hampir opisa sih lagi tu kadang opisa mesti opisa di lapam je lah ngapi je kayak ngapi 아주 디노 cuma aduh tanah betul macam tu je memang sunah betul je kasih kita pun kena tahu kan Tatkan mai kagan asak khu thang Arab mai Tangol Rinone District Bangkhonai mai Longmai mai kepi naman tong sen lak ru kathom Toyota Fortuner akadi mobile phone nim ka melam tai state government akadi concerned authority khau sagwangmun dangai tiki asai ngan na inji mai latlam sagwangmung mai thailai na asai November chaku zikpang ri None District Jurisdiction Bangkok National Highway 37 total shutdown su puni thai juna print akani electronic media cham khauti thai patkan tonge tiki asai None District tong deputy commissioner le official azu akani CSO kogwai pari ra kan mai tang November ru pungu phau inkhwal lokhang
sa kan me zeng rui jang pangu khang kagan jai ka suan lo dat kan the National Highway 37 Khauban su ni mai tai su ni tongrap makhei tiki November ru pangu tang rui inji mai dat lam sagong mak tong nai thai ban hai tat kai da puti thei to na sa ka ne Mitong statement khotai Longmai Student Union President Villages Council Longmai Area Longmai Bazar Board Longmai Youth League RONGMEI Naga Council Manipur Longmai Longrian Naga Women Union Longmai Pai Customary Court Chairman Akhani Longmai Village Authority Chairman Kazauna Soy Sulawun Tonge NSCN-IM Tung General Secretary TH Muiveri Statement Tipat Mikhautai Sagan Mekyutho India Government Framework Agreement signed Sulokan Maitai Letter and Spirit Kausa Kwang Sulawni Magitai Khatni Third Party Mitwang Isu Lamko Hai Kazao No Maitwang Nai Taito Naga Minun Hai Violent Armed Resistance to Maito Bansin Sintau Lana India Ta Adao Khang Sudat Punithei to Nasagan Thay India re Naga Mitwang Nagaland sovereignty khatni flag le constitution ta nulau khang ting seng zeng in kwan bonga mage tiki Nagaland twang unique history khani katong sovereignty ta Naga meri ngek bampuni day to na sa kane Hinbu ta tubui guang bampu Sydney ngek bampuni day to na sa kane Mizang re TH Muiberi daga minun ta sagan mai kyutho nang new sian karak intip thok to na samdan bam khang sa in da upat kan the Muiberi katong statement khotai sa kan mai khau kum 1997 thang ri thauna India tung Prime Minister PV Narasimha Rao HD Dev Gowda AB Baspai khadi bai me leaders nun ta ariu launa ceasefire tan sinthau lokane khani tok tat kai kat mai tok tai unconditional khau tat kai kan tuang de khani tok tai kau leng me the khau tumai thu Prime Minister level khau tat kai lo tuang de tu da salien net kane kumna tok nun de ni kan di bai thang India khona rak mangna tok hai tat kai lo kan tuang nge tu na sa kane Sakan mai August khat kum 1997 khotari tok suwang dat mai hai kalwan phai surup tang thei tiki kathai hopat makhe kum 2015 twang August kathom nai dai ni kalwan dai mai sona framework agreement tai sign suluna PM Modi ri tandi bai thang ngan na mi framework agreement lam satau tonge tiki sai ngan hai sagwang sini India ri lungning in than mangna khani ramsak mangna suba mezeng ri India government thiakta dumgai mangmailat sa kan the kumbam Sydney ragwang Jehovah twang ning ting ta inkon mampuni tuna inbu na sadat kan the Manipur Chief Minister N Biren Singh tung audio tape the tuna kuki minun ri sa kan mai tai Supreme Court ri jausin khang nuna menai kan the Mitwang lam ko hai petitioner Cookie Organization for Human Rights Trust re audio tape khani material tong source detail tai tilawo tuna Supreme Court re nai kan the audio tape khotai CM Biren re sakan mai kyutho insurgency ta khamai ri tiring bam tong de khani bansin lut chu kamai ta khamai ri ngek lobam de to mai lat sakan tonge Mitwang leak audio tape tai Manipur government ri thu tan na condemn su kane kumna mi audio tape kasem pat meta dandi ti puni tuna sagan tonge Manipur Khau District kathan kasem palokan mezeng ri United Naga Council UNC ri metai la 100 road tuna salana India government akhani state government lei tuna tok tat kai kan tonge tok tai inthe kanak lokan metang asai lon hai tripartite tok tai tat kai dat na pam tonge Midak khau tok hai naidat ni mai timi khangsu na Ministry of Home Affairs New Delhi ri this November ru na kathum nung sinapati khawbam dat khang notice ti kan the Longmai Student Union akhani Longmai Bazar Youth Club ri ti thai pat kan mai thailana student suba mai kapui kapu akhani Matthew mai khau ti thai kan mai kyu tho Longmai area khonai mai school kagwai final examination anagwang mele class 10 HSLC examination ana gwangбам khau student nun kathau thaina lyric pachuina examination ti chuina tingam khang karam lawo tuna ti thai pat kane inbu na LSU akhani LBYC re sakan mai kyu tho
intaw kagan hai student kagwai lerik paran na gwang punimai final exam khang chamdan bam ni mai kagan thei tu na sa kanai inbu na examination kagan ana gong bam khau loudspeaker sitsu na picnic tat mai kakum kagan chamang na intung kan tat ba mai jaujang ba mai ama agai mai akhani highway khau kalam chamang na gari group su na tat mai sunday khau party su tat ba mai akhani bai bai mai mathiuri ka haw mo mai thiak tan taba mai kagwai tai in thek lo khang sa kane mikup mai kagwai hai ariu tong nai thai tan mai action la thau puni tuna thai pat kan the uipu nun ri na nun ta jaw sin chui lau na examination kagan lum khau kagan chana lerik ti pa chui lau khang ni ti thai kane Jiribam district khau tat kan mai October Chennai Jingbang CRPF camp deng khobam mai mar mai kelwang akhata mai tai militants re attack shu khori uza subam mai kating kum tamru na akhat mai kazan lu josang kim ta tamai kaplana mai intaw lo thei tu na sae patkat mai incident tai zairo nam Jiribam khonai mai Jiribam police station khori kilometer Chennai du mai bam khau patkan tonge inbuna militant nun terui masai suloi minara manga mar mekai chanai ni mai intaw lo kane mitwang lam khau mar students association jiribam rui sakan mai kyu thu maitai militants rui mar mekai lwang tai attack shu to ngei tu na sakane attack shu kan mai tang tai mar nam menun rui kilometer ru du mai gilgal nam assam kasar district boundary thang paktat gai kan thei tu na sakane inbu na cham khau sami kyu thu panti tat kan mai lu josang kim akhani kakai khun rei jingbang hongsuku khau kakai khori paklat khau kapai khau tamai kap tau thei tun sa kane CRPF nun ma khau na masai suloi mai akhani incident pat kan mai tai mar minun ri pian mong mai indau na security force hai mezak mitong di thei tun sa kane Jal Jeevan Mission New Development Bank Joint Action Committee Rui Tausim Subdivision Bangkonai Mai National Highway 37 Infal Jiri Cheng Ban Su kan mai tai kagan asa khang la lodat kan thei tun asae Inbu Naunode District Bangkonai Mai Jal Jeevan Mission Tong JSC Rui National Highway 37 Khau Jal Jeevan Mission Tong Bill Ti Makpuizeng Rui November route na kanai khori economic blockade su ni mai tai machuang bampuni tuna sa kan thei mitwang lam hai angam ka mai kami gang mai gideon gang mai akhani namling pau gang mai kaniu rui soi su launa di thai pat kan tuange cham nga lo the